Už dnes sa dozvieme, kto sa stane ambasádorom Lindt Excellence. V tu chvíli se opravdu cítím jako ten master té čokolády. Najväčší milovníci čokolády budú súťažiť v 3 náročných disciplínach pod pozorným dohľadom Lindt majstra čokolády. Dúfam, že sa mi podarí vyhrať. And the winner is... Nenechajte si újsť výnimočné čokoládové dobrodružstvo. Nachádzame sa v Kilchbergu vo Švajčiarsku, na mieste, ktoré pozná každý milovník čokolády. V Lindt Home of Chocolate. Z viac ako 3000 prihlásených z Českej a Slovenskej republiky sa 10 finalistov bude dnes uchádzať o titul českého a slovenského ambasádora Lindt Excellence. Všetci trochu nervózni, pretože sa nám plní sen. Jo, cítím se tu v podstatě, jako kdyby byl člověk v nebi. Všetko proste pre gurmánov čokolády. Opravdu neskutečný zážitek. Byť tu pre mňa znamená splnený detský sen, ale zároveň si strašne vážim túto príležitosť. Neverím. Je to realita? Je to sen? Som naozaj tu? První, co cítím, je vůně čokolády, která se rozhéhala po celém areálu. Oh, hello! Welcome to the Lindt Home of Chocolate, the true kingdom of chocolate. My name is Stefan. I've been a master chocolatier for many years. I'm very excited to have you here today to share my passion for chocolate with you. And for this, I've prepared some very nice challenges for you. So welcome again and please follow me. Let's go. Tak setkání s tímto člověkem je to něco, co vás strašně obohatí, protože já obdivuju lidi, kteří umějí řemeslo velmi dobře a myslím si, že všem nám to něco dá do života. Na účastníkov čakajú špeciálne navrhnuté zástery a kultové čiapky, aké nosia profesionálni majstri čokolády. Určite im pomôžu vžiť sa do úlohy a dať zo seba v súťaži o titul ambasádora to najlepšie. Before entering the chocolateria and working with chocolate, you need to wear the master chocolatier hat. Teď si opravdu připadám jako součást Lindtu. Mám skvělou, úžasnou, krásnou zástěru a k tomu ta čepička, která je neuvěřitelně šik. Takže jsme připraveni, oblečení a máme se na co těšit. Bude to velká výzva. So please come a little bit closer. You're now entering the chocolateria. Tu sa odohráva to pravé kúzlo. Je čas začať súťažiť o titul ambasádora Lindt Excellence. So please, come on in. A je to úžasné, krásne, naleštené stoly, vôňa čokolády všade, medené hrnce, medené žufanky. Poďme niečo variť. Before becoming the Excellence brand ambassador, I need to make sure you're aware of all of your 5 senses and then need to understand if you really love chocolate. Čokoláda mi proudí v žilách. Čokoláda je môj nástroj, ako aj ovplyvniť náladu. Nemůžu si představit život bez čokolády. Na súťažiacich čakajú 3 úlohy, ktoré pomôžu vybrať toho jediného, ambasádora Lindt Excellence. Prvou úlohou je príprava vlastnej čokolády. Ako stvoriť a ozdobiť tabuľku čokolády, aby zapôsobila na majstra čokolády? Pozrime sa, ako to zvládnu. So let's start with the first task. You have to create your own dark chocolate recipe. I brought some of my favorite ingredients with me to choose from. Try to put all your love for chocolate and your personal story in this creation. So now let's the challenge begin. Please take your empty bowls, come to me, choose the right ingredients, and there is as well some white chocolate for decoration. And don't forget to put all your passion in your very own recipe. Vždy som sa chcela naučiť robiť s čokoládou, bol to môj sen. Je to skvelé, je to kreatívne, cítim sa vo svojom elemente, užívam si to. A v tu chvíli se opravdu cítím jako ten master té čokolády. Oh wow, look at this. I really like it. So what's the story behind? Příběh za tou čokoládou je, že vlastně jsem tam vytvořila srdíčko, protože má láska k čokoládě je veliká, takže určitě bych ráda ochutnala tuhle čokoládu, nebo s radostí bych si ji dala. Very well done, Mary. I love that idea. Thank you very much.
Samotná príprava takéto čokolády je veľmi náročná, pretože si vyžaduje trpezlivosť. A naozaj pri tejto práci spoznávam rôzne dimenzie svojej kreativity. Oh, wow, look at this. Tell me something more. What's the story behind that? Tahle čokoláda je trošku tak naše rodina. Když si otevřeme čokoládu, tak jsme vždycky všichni spolu a tak jsem nám každému udělala naši nejoblíbenější příchuť. Very well done. Děkuju. Vidím, jak ten produkt mi roste pod rukama, dávám do toho svoje srdce a svoji chuť. Strašně jsem si to užila. Hello, wow, look at this creation. What's the story behind it? V tejto čokoláde sú moje obľúbené súroviny. Pomaranč, kokos, mandle a štípka soli na zvýraznenie arómy a chute. Very nice combination. Robiť čokoládu je obrovská zábava a bála som sa, že budem v strese, ale tuto je zábava ešte väčšia. Look at this, very creative. Takisto som použil ingrediencie každú z inej časti sveta, pretože táto čokoláda by mala spájať ľudí na celom svete, tak ako to bežne robí. Very well done, very well said. I love it. Thank you so much. Thank you very much. Finalisti majú pred sebou ešte 2 úlohy, takže nič nie je rozhodnuté. Uvidíme, ako sa im bude dariť ďalej. Po prvej úlohe sa do vedenia o titul ambasádora dostali Tereza, Simona, Barbora a Petra. Prejdime k druhej úlohe. Slepý test čokolády. Kto dokáže bezchybne rozoznať 2 príchute Lindt Excellence bez toho, aby videl ich obal? Some of the chocolates are easy, some of them are a little more challenging. Put a piece of chocolate in your mouth, let it melt down real slowly, and then try to breathe the right way. Try to breathe into your mouth and out through the nose. And the reason is, on your tongue, in your mouth, you only taste basic flavors. You only taste bitter, sweet, salty, sour, and umami, nothing else. And now, the challenge is yours. Let's start the blind test. So, Teresa, you're first. No, tak to mám trošičku obavy, jak to zvládnu. Podle mě je malinová. That's right. Ta moje oblíbená čokoláda s malinama, kterou miluju, takže ji moc dobře znám. Ochutnávat a vlastně poznávat, ať už ovoce, anebo slanost, nebo nějakou kyselost, to prostě není nic pro mě. To je mléčná. Sorry, but that's very wrong. Chili would be correct. Chili, jo. 70. That's correct. To malina? Chili would be correct. Sorry. Netrafil som to, pretože som sa príliš unáhlil. Já poměrně dobře ty příchutě Lindt čokolády znám, takže vlastně z toho ani nejsem nervózní. Hruška. Very good. Tohle je 70%. I'm sorry, correct would be chili. Chrumkava? Correct. Yes! Slaná. I'm sorry, but that's wrong. Malina? Wow, that was quick. Correct. Slepý test bol plný prekvapení. Pred finalistami je posledná šanca urobiť dojem na majstra čokolády. Teraz je čas na poslednú úlohu, pri ktorej najdôležitejšie budú originálne nápady a schopnosť vytvárať obsah pre sociálne siete. Účastníci budú musieť ukázať svoju kreativitu, angažovanosť a znalosť trendov. Ešte neviem presne, čo vymyslím, ale budem sa snažiť improvizovať. A je to niečo, na čo sa veľmi teším, mám už nejaké nápady v hlave. Vidím, jak ostatní soutěžící mají každý úplně jiný nápad na Reelsko a na video, ale každý jsme to pobrali tak nějak po svým a já jsem to udělala taky po svým, tak trošku influencersky, takže trošku mýho obličeje a Lindu. Veľké finále. Na túto chvíľu všetci čakali. Emócie účastníkov vrcholia. O chvíľu sa dozvieme, kto získa titul ambasádora Lindt Excellence. It was a really amazing day, huge, challenging day for all of our participants. They made a huge, great job, all of them. To me, you're all winners today.
but it's a challenge and there need to be one winner. First of all, I'd like to thank you a lot. I was really impressed by all of you. I really loved your creations. Každý máme iný pohľad na veci, iné príchute, iné zážitky, iný vek, iné skúsenosti. We had intense discussions with my colleagues, my Master Chocolatier colleagues. This really was not easy to take a winner. It was very tight, very close at the end. Kdo z nás vyhraje, to myslím si, že nikdo neví. Myslím si, že máme všichni naprosto stejné šance na výhru a vzájemně se podporujeme, ale nemůžu se dočkat, až se dozvíme, kdo to bude. Myslím si, že pro každého z nás je to legrace a hlavně si musím přidat kredit, že se o tu legraci tady snažím. Prišla som sem s pocitom si toto užiť. A dúfam, že sa mi podarí vyhrať. Bol by to splnený sen. Let's start with the Czech Republic. The winner today is Teresa. And the winner for Slovakia is Barbora. Ambasádorkami Lindt Excellence sa stávajú Tereza a Barbora. To oni najlepšie zvládli úlohy zadané majstrom čokolády. Terezina obľúbená čokoláda je Lindt Excellence s malinami a Barborina Lindt Excellence so sušienkami. Obe si domov odnášajú sošku, ale to je len začiatok ich cesty ako ambasádorok Lindt Excellence. Lebo ja už som prijala som to s pokorou a veľkou vďakou už len tým, že som tu mohla byť. Naozaj som to nečakala. Wow, já mám úplně neskutečnou radost, protože jsem si to strašně moc přála a je to pro mě takový malý Oscar. Teresa and Barbara were the best. They really deserved the title of the Excellence Ambassador. Tak mi bije srdce a mám hroznou radost, že tady můžu být. Tenhle den byl úžasný, protože jsme tady potkali prostě úžasný lidi, jak ze Slovenska, tak z Česka a my jsme opravdu strašně dobří přátelé a cítíme hroznou vděčnost za to, že jsme se tady potkali a že jsme mohli tenhle úžasný den s nima strávit. Navzájom si ho spríjemniť. Ambasádorky sme vybrali, ale dobrodružstvo zďaleka nekončí. Sledujte ich ďalšiu cestu na našich sociálnych sieťach alebo napíšte svoj vlastný príbeh odkrývania bohatých chutí Lindt Excellence. Spoznajte bohatú chuť Lindt Excellence.